باب الاستحباب التبشير والتهنئة بالخير وحديث فلو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا خصب فيه ولا نصب، متفق عليه. القصب هنا اللؤلؤ المجوف، والصخب السياه واللغط، والنصب التعب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيتنا سوية هجرية بكلة أني كمناني أني بناني أني سبا شهر ربيع الأول من هجرية سانكالو سبنا بسويني ومغان ووروناي ميلاد النصارى وكجاتي بافلاني مغاني كله sankalo tani kele na bisu imbeke ofoloy ambe bako jikoroni gorfula masjidi salamu kono darasu be imamuna nawawi rahimahullah wa ka kitabu kono riyadu salihin bondami na ko kanyogon ni sonjia ani kanyogon tare ni jiya herawe ani lagara heraw بي حديثا من كلنا أنك والنبي إبراهيم ويقال أبو محمد. حديثا من إبراهيم فاما دوبا فو محمد فا أرابو بافو نمكونيا نيتغو بي إكا دين فلو وبو تغو دا إكا كوكرا صفا. ويقال أبو معاوية دوبا فو فنكو معاوية فا عبد الله بن أوفى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما. جين رتويد عبد الله ابن أوفى دندو على كجي كبو فلا بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب. كوتشيدي aye amba karijatun nisonjia nisodoye ko sodo baye arijanna kono soyin dilale noni luluide soyin dilalani lulude etasi sankancho aya nisonjia no arijanna kono sankancho min dilanani luluye la saqaba fihi mankanta kono ولا نسب سجنتا كونو منتفق عليه. بغاري مسلم بنا أرسينا خديجة كاني سنجا من فلنيني تيدم ما فوني يريد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جبريل ديا لفو جبريل ديا فو تيدني بواسطة جبريل هو الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. جبريل دي تشيدن كبارياناي على دي جبريل تشي أكا تشيدن كبارياناي تشيدن فنايا فو أمبا خديجة توي نيسومي ni amba qaryatun ni sonjaranaye
lulu de do akono ferele mankantala komi jinya ibi kaddu kono abe soro so kono mankallankolon be fo kumallankolon be fo nafate kuma mununa woten ni nso kono wa saqb al aswat saqbu korede kam munu nube toka hadama de ka sugula kiddegu kuma kam munu be degu kuma nafantaw wodi ato nana aya kono arijanna lako la laqaw fiha wala tasim alako kuma lankolon te fo arijanna kono junubu kuma te fo arijanna kono tahiyatuhum fiha salam arijanna don ka nyogon fo arijanna kono o ye salamu folide qadiyatu min fule ni so min fule e wan nyaman fana tala de ko abe hatagiyai ka furade ube jiya ka songu har ne karo de bala ika joshi de ube ka ko wotenin la yahtaju ila kansi alqamamatu wala ghayruhu ila kansi alqamamatu wala ghayruhu ni so inti hatagiya ko ika nyaman fura ka bo ko no nana nyokono kulluhu tayyib sun kununa bekani ni nyen ni sonjiyaye kanamba Khadijatu ma amba Khadijatu ciden ka furu muso folo de do ciden ma muso furu ka farale kan ale ni muso ma nyogon soro ciden bolo ale ya kanyana ma yake ciden bolo fo kata ciden fatu ciden ma muso wore furu ale kan ciden ya amba Khadijatu furu o ya soro ciden sibe sammu gani duru amba Khadijatu sibe sambinani akakoro cidenye parce que atun furula cedo de cema kakoro a furula cidenye kakoro o kofe cidenya furu ciden sibe sammu gani duru amba Khadijatu sibe sambinani kabako toye ka foko muso ika furu cema cemin ka koro iye ay fula de do benu fula be defo parce que yado muso caman be ko karasa kana fura ma ko akorola wotewa mogote bu Cheikh Abdallah Bumbaji nyinin karanina deni do de ya nyin kanina ko ale fa ya di cedo masambi woroni ko ako muso ika furu cema min ka koro ye ako silamiya balili toka ako ibise ka soro je koroba do be obila hinna chogomi obi ewa nyuma kiye chogomi ni se ewa yi furu la demiseni no be hera min soro chokoroba do bolo ako te soro demiseni do bolo kela ko fulana ako kuma mana ni chokoroba min ni fasamanta do bala na te demiseni chamala komi dina ani jogo nyuma ako no be chokoroba minna har naka koro eye ibe furala tanke ko mimbe fasamanta mimbe dina mimbe jogo nyuma mimbe Umar ibn Khattab fule aye cide minye Fatumata ciden dem muso Fatumata o fana dem muso Ummu Kulsum Umaru ya furu kato khalifa yala o beta fo Umaru tiloma samala Ummu Kulsum o beta fo Umaru bo soro fo tiloma sama ne Umaru ya furu kato khalifa yala Ummu Kulsum Fatumata dem muso ninye cheka muso furu ni aka kuriye ko jugo wotewa oye de law bola nin tumbe silamiya kono salafu bolo bo fulana eche fana ibise ka muso fana furu muso min ka kuriye ke fana bese ka muso do furu muso min ka kuriye ni fasamantia do nafa do fasamantia do ani nafa do ye muso inna comme cide afule kamba kharija su furu ni la halamina cide mbe sammuga ni duru amba kharija tube sambinani
aka koro ciden ni sanjoliye santani duru aka koro ciden ni santani duru ciden ya furu aya soro mba Khadijatu furla cedo la ka koro awa amba Khadijatu ayi denken nani waladat lahu banatuhu al-arban ciden ka demmu sonnani amba Khadijatu de yo o soro cidenye wa auladuhu salasatu aw isnaini ani denke saba ube fula sosoli min be tariku tingolo demmu sonnani ciden ka demmu sonnani amba Khadijatu de yu wolo aye ani denke saba demmu sonnani fatumatu jainabu ruqiyatu ummu kulsum denke nani minye alqasimu abdullah donc ibrahim maria to de denye ibrahim alqasim ani abdullah do ba ke fula nu ya ke saba do ba fo o tayyib ko o ye sabanay o cide sallallahu alaihi wasallam ba Khadijatu nunum be soro cide abe comme ibrahima kelende te amba Khadijatu ciden don la ibrahima kele o de te amba Khadijatu denye o ye mariatul khutubi akadende akajo muso min tumba bolo ciden ma muso wore furu fo katamba Khadijatu fatu amba Khadijatu tunye muso ye muso hakili madedo muso ko donna de do muso min do no nyuma umbala dina kono kosobe no nyuma umbala dina kono kosobe ni sagira kata akatari huma kitabu kono alene amba aishatu ube nyogonda fasamantia lade anamba khaida amba aishatu ani amba Khadijatu nyogonda debe uni nyogonche fasamantiala don kaba uye nyogon soso doko amba Khadijatu de kausa amba Aishatu fasamantia min amba Khadijatu ko nyogonate amba Aishatu ye doko ayi amba Aishatu fasamantia min bo bolo o nyogonate amba Khadijatu ye ne ibn Usaymeen rahimahullah alayhi min giriya akon fula be fasamanta kere lembe nin fula be kanyi ambore fo folo nin fula be fasamanta buye bo akelen kele fana kere ni fasamanta ye ni ani tote nyogon surala amba Khadijatu silamiya kun folo la aleye joyoro bake ola ninye kalimana ni cidenye katiren ci tigiya kakan na folo labila cidenye hari don mi cidenye jibrila yes don folo min na sirana a jorlen na be yere an ba Khadijatu da ya hakili shi ako kana sira kana joralate ko jugo ke ela ibe sinji utugo ibe hinna aliyatime ibe finne fantauma ibe ko doke nyuma yala mogo to te se ka ko mununke alate ko jugo kila ka ciden ta ana kata warqatu bin nawfal fe ciden ye jibrila ye chogomi ko fo warqatu bin nawfal ye warqatu bin nawfal o tunye chokoroba do la tumbe maka aye tunye nasara dina ke kakoro o ako ciden mahaja namusil leji unjila la Musa wa Isa imberenin kan nawlo ba fo jibril de makon namus ako jibril min nana Musa ma ani Isa ku ke cidenye wode benima min bakanu don min ni kan mogo bi laboya akan ne soro kamalen koro ye demiseniye fonnan kaye nimbi deme ciden ko yala ne kan mogo be laboya ako ini min fule kana ima ini min fule kana mogo shina mana dugu mogo ma fo yi ko ala kelimpu ka boto foy kana faraka nin beni ma mogo shina mana dugu mogo ma fo ala fo ubi kode kabili konturu de la donc amba Khadijatu silamiya kun folo joyoro babbe alaye na ye silamiya deme amba Khadijatu amba Aishatu fana silamiya laba joyoro babbe fana ye na ye silamiya deme na
ciden fana fatulen kofe ko caman tumbe donila ani dina famula amba aishatu fana do tumnyo o bara ke silamiya labanna donc amba kharijatu silamiya damina wakati ale jo yorobe ale silamiya la amba aishatu silamiya fana laba jo yorobo o fana ye silamiya la kata silama mantoma wariato dondola arrafida do nana arrafida munumbe amba aishatu nani ka danga o do nana ibnu jawji rafida do nana mu ce fula de do ako ibnu zawzima ko khadijatu ani aishatu don kanyi ayyuhuma afdalu ayyin min kali de ke abubakar ayyuhuma afdalu aliyu aw abubakar yin kali kiranin de ka arrafida iya do lube ali de supporter ko ali ko ibnu jawjima ko ali ani abubakari nunu fulala juman kausa qala afdaluhum man kanat ibnatuhu tahtahu ibu jawji ko rafidaima akon nunu fulaf min fulani ali na abubakari ukafasa mantiye de ni ci diden na demuso be abolo yenin jabuye ce fula imbe tara nimbe abubakar supporte ko abubakar de kanye kateme alika o koko ibnu jawji ko ye jodi aledema ko parce que abubakar de kadde muso be ci dembolo minye arafida min ko ali de kanye o fana ko ayi ko ibnu jawji ye jodi ngedema parce que ci den kadde muso be ali de bolo manin kana tubunatuhu tahtahu arabu kam min fulani yabe ko fulainta imma yala la nyini yede ciden ka demuso be min bolo ube la nyini yede min ka demuso be ciden bolo arabu kan na kuma mbe se kan beta wode yato min be abubakar shi porte ko ibnu jawdi ye cinya di aledema ko abubakar de ka demuso be ciden bolo min be ali shi porte akoy ibnu jawdi ye cinya di aledema parce que ciden ka demuso be ali de bolo mais ibnu jawji yen ninke muna pour aka kisi fitinama kasoro ibnu jawji aba bolo abubakar siddiq de kausa ali ibn abi talib ahli sunnah jamaa de ibnu jawji aka khida yode mais ayen ninke de pour nonu ni sosoli nana chogo ma be nonu sagi kabwa kunna chogo minate ke fitinai aye kuma funin chogola kasoro bi ijma'i ahli sunnah حتى علي بن أبي طالب يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر أهل السنة الجماعة ببنم باكا كو أبو بكر الصديق ودي كوسا علي بن أبي طالب هاري علي يري مغمغي أهل السنة والجماعة وببنم باكا ko ciden temenen kofe kabo akan manton la abubakari de kausa ciden kan manton be ni ciden yere sembora la abubakari de kausa kateme ciden kan manton be sunna mugo be bennen bennin ka har ali ibn abi talib yere sonnen bennima ali de la kafo mimbari ka kufa abe kutuba kala akon nim manton nin nabi nyuma ni ciden yere sembora la konni manto ciden kam manto munu fule ninye ko abubakari de kausa na beye ni ciden yere sentala ko o kofe umaru donc abubakari de kausa na beye o kofe umaru o kofe usmana o kofe ali ibn abi talib ahli sunna wal jamaa ka aqida ninde hari sosolim min tunnana na tumbe abu hanifa bolo ko minye ali ibn abi talib ko kausa usmana ye abu hanifa labana kabo ola asagira kata ahli sunna wal jamaa ka aqidama kiden bolen ko fi ala akan manto abubakar de kanyi o ko fe umaru o ko fe usmana o ko fe ali ibn abi talib fusamanta be tanin choko de la donc lanyini ye munyeya amba khadijatu afora ye depi akanya na mayala abe jiya kono
alay jibrila ci ciden ma ko ciden ka foye ka nisondiya ko etashi do baye arjanna kono ko etashi ndilalani lulude ko mankanta kono segenta kono donc an ko nisondiya min fule bondala hada madembe kuma dofo hada maden doye ka nisondiya ni jinya ko doye ibishe kam mo nisondiya ni lagara ko do fanaye kam won nisondiya ni lagara kan nema doye o do de fule ninye amba khadijatu cide nya nisondiya ko etashi do baye arjanna kono وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال وجهها هنا قال فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بير الأريس فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على البير الأريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البير فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال أبو بكر فقلت على رسلك ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستعزن فقال ائذن له وبشره بالجنة فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله يبشرك بالجنة فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في قفة ودل رجليه في البير فلما صنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فإذا هو الإنسان يحرك الباب فقلت من هذا فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسلك ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستعزن فقال ائذن له وبشره بالجنة فجئت عمر فقلت أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قفة عن يساره ودل رجليه في البئر ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به فجاء الإنسان فحرك الباب فقلت من هذا فقال عثمان بن عفان فقلت على رسلك وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ما بلوى تصيبك فدخل فجلس فوجد القف قد ملئ فجلس وجاءهم من شق الآخر قال سعيد ابن مسيب فأولتها قبورهم متفق عليه وزاد في رواية حسن والنبي موسى الأشعري رضي الله عنه قد سمنا بموسى الأشعري ملك جيكواما أنه تودى في بيته وبموسى الأشعري سلجي تكسوكنو ثم خرج كفي أبورا نمبايرا نكو هذا مدين نيبي بو إكسوكنو أكاني كسلجيتا نسلجي بلا
ni benna sallima yoromi aya soro salliji bila donc ibe do sallila kafara jamaka a ube ni benna janaja sallila yoromi aya soro salliji bila ibe salli kafaruka akanunendo ni be boy ka sokono ika sallijita hadisa do nana ciden ko la yuhafizu ala al-wudu illa al-mu'min akum mo site korosilike bada ni salliji bala ni mu'minite donc abu musa ay sallijita kabo aka sokono fa qala ko la alijamanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala akunanna ma'ahu yawmi haja ako bi koni fonne ka ke ciden no fe bi ne ka ke ciden ka tama nyogo ye bi wo fo bi to imbe bi pe ciden be koko ka beta yoro yoro fonne ka bi be ka no fe de ayo bila yereka bi ne be bi be ke ciden no fe de na tara yoro yoro asigira yoro yoro mba no fe de bi be fajal masjida anana misrila parce que cide ta yoro saba ɲɔgɔnna de bɛ ciden na dɔrɔn imma ciden bɛ misiri kɔnɔ u bɛ ciden b'a ka denbaya kɔnɔ a b'a kɛ k'a ka so kɔnɔ baara dɔ kɛ u bɛ ciden bɛ sɛbaw cɛ la jahaduyɔrɔ la nin ta yɔrɔw de bɛ ciden na a nana misiri kɔnɔ fasala ni nabi sallallahu alaihi wasallam a ye mɔgɔw ɲininka ciden na فقالوا وجهها هنا وكوتشيرن يانياسي ينفد أتارا ينفد أنا ما تشيرن سر مصر لا نيمون سر مصر لون ينكا كوتشيرن تارامي وكوايا يانياسي ينفد ده أتارني ينفلاي ويفاندو فوكو أتارنو يروي قال فخرجت على أثره أبو موسى كو عليه بورا كتشيرن نومنا أشال anhu na mogola abu nyinin ka ciden na ciden matumi aulawa abu lu nyinin ka hatta dagala bira aris fo ciden tahara do nagu furo do kono nagu furo kolo do be o ba fama bira aris o kolo intumbe madina ciden ka bolona nege binna o kolo inde kono usmana bolo uye kolo inji be bo bogo min ba kono ka be bo bono nege maye bono lenge do tumbe ciden bolo la na be letri na ye letri sebe katam masakeuma bolo na nege sanfela de ciden ka tampoe abe bolo nege indeke ka tampo inte a sebelen tumbe bolo le sanfe la ilaha illa allah muhammad rasulullah ore tumbe bolo nege sanfe o sebelen bala rabukanna ni ciden ni letri mi sebe abe bolo nege nke ka ke tampoete ka letri nci kata ciden fatule koma bakari de be ciden nola letri sebe la kata masakelo na bu wele kana dinama aw bakari e bolo nege ndo a bolo la aw bakari fatule umaru nale khalifa yala umaru ye bolo nege ndo a bolo la umaru fatule usmana nana khalifa yala bolo nege ntumbe ale bolo la fo binna ale bolo bi riri kono anyinena amaye ciren donna o kolobe ewa na ko forumin kono donno kono fajalasitu indal bab aba musa ko ale sigira na ko foro indala hatta qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu wa tawadda fo ciden nya ka haju inke na ko foro tude be ciden nya ka haju ke haju imbanne ciden ye sallijita bo ciden kala date na alebeta yoro mi mogo ka sigale dala koy ba le garadi ciden kala da toye mi abu musa sigira dala de wakati mi ciden tumba ka hajuna mogo kanana kasoro o chogola hajun ke wakati de abu musa sigira dala mi tuma mi ciden ka haju banna ciden ye sallijita fa qumtu ilayhi abu musa ko ale wulila kata ciden ma fayija huwa qad jalasa ala birri ris ko ayel ya soro ciden sigira birri risi koloi ciden sigira adala wa tawassata quffaha koloi nda chamanche ciden sigira quffa kore munye burusula nutu folo la nuye kolonse
kolo inda ube bogo doke ka kolo inda dilate puru nyamaun kana to ka kulungulu ka bilala bo cide nana uye kolo inda min dilate cide sigira o chamancela wa kasafa an saqihi cide nya ka fini bo gelengala fulala wa dallahuma fil birr aye gelengala fula injigi kolo in kono abe ko ni mo sigira kolo in kono ki sheun injigi kata isigile nyo yi sheun jigi akono gelengala fula yu jiga kono bunu sumni ko sarahu la ko Allahu alam nin kera kala ya wakati de la ayatu tilima filale do ka yoro kakala bonni yoro kakala ni kala ya bila kolon kono na kacha kolon kono na ji sumaya ewa fembe bo finye bi sumalembe bo donc aye kala ya mimbaka aye fini bo gelengala fulala ku jigi kolon kono puru ji suma finye duma mimbe bo finye sumale mimbe bo na shewu soro ayon nin kenin chogora fa sallamtu alayhi summa ansaraftu abu musa ko ale na ale chide man nin chogola ale ye foli bila chiden ka o kofe ale shagira fa jalasitu indal babi ko ale tara sigi na gufuro indala wo abu musa yere de ya yere ke garadinge chiden dala me kasoro chiden man yamarin ninye nya fo chogum chiden kala da teninye ni ale be yoro me ko mo ka garadi akalla da toye ni aba musa yire da ya bila yire kadro tuwe mi ciren shigira kolo dalate ale fana tara shigi awa na gufuro indala fa qultu la kunanna bawaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yawma ako ale ko bi funne yire kake ciren kadda gardi baga yebbi ciren ma bila la de ale yire de ya ta yire baraji ni ko bimben ninke ciren binne be ke ciren ka gardinge de ka shigi adalate faja abubakar radiyallahu anhu kaba musa sigilento nagu furo indala abubakar sirigi nana laka je kabwama fadafa albaba abubakar ye danyoni abe komi nagu furo da de bala fana dabe tukude abubakar ye danyoni fa qultu man haja ale ko niye jonye parce que dabe unu nyogon chanyata abubakar la akon ni jonye fa khala abubakar ko abubakar de do donc anya fo ni nana je nyini la ibe sheka mo da goshi ibe sheka maga dala donc ni mo yi nyini ka istijanu adabula ni mo yi nyini ka ko jondo kana fo ne ibe to fo donc abubakar shi ko abubakar de do فقلت ألا إرسلك أقول لك أبو بكر أكيد دوني ما نابكم النبا فو إجوفلو ثم جحبت فقلت يا رسول الله أقول كوفي عليه تارا نغفرين كنو أتارا تشيدين في أقول لك تشيدين هاجا أبو بكر يستأذن أو أبو بكر دي فلد دالا أباك كجيني يالا كدو كفريكا يوا فقال إجن له وبشره بالجنة كيدون كبا موسى ما أكو جين داما أكادو نيكا نيسونجا كوا بدوار جنة يكو فاي فقبلت حتى قلت لأبي بكر كو عليا نيشي كنا فو عليك أبو بكر ما ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة أكو إدو alaka ciden bake kafana kin ni sonja ni arjanna do alaka ciden ni sonja ni arjanna fa dagala abubakar hatta jalasa an yamin an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma hu fil quffi wa dala irjilayhi fil birr kama sana rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kasafa an saqihi abubakar donne abubakar fana nana kashigi kono indala ciden kinila ka shen fula jigi kono in kono komi cide nyake chogomi afana ye fini bo gelengala fulala ku ujigi koloyin kono ki sigi cide nkinila ودلائل رجل في البر كما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعت وجلست أبو موسى كن ننكيلي كو علي ساقرا أنا نسيجي دالا وتركت أغي يتودى كو علي أياسرو علي عليك بالما دو بي أبا موسى يريك بالما دو
ayo to o ka so kono o ba ke ka sallijita wayali haquni aya sura le ka balima dobu ka so kono ba ke ka sallijita pour akana le nufe fa qultu in yuridu Allah bi fulana yuridu aqahu ako ale ko ni alay hera la nyini ni karasai alla nyini ba ka balima inde ni alay hera la nyini ni karasai yati bihi alay rebe nanana iya yaro shebon wulutumbe hera kanu nyogonye kiden ko hadam madin kalli maniyati siga dafa abada fu ibe hera min kanu yere diya hera lagara hera iko kani balima silamai arjanna duni min forate de aba musa ya kabbalima min to sallijila kombe sallijita mbena ko ila mbeni fe ako harin kabbalima in kana sisa ni alai hera la nyine nayi afana kana sisa pour arjanna doni ni sonja min fule ninye anasoro ayofo ako aleyo kuma fodoro fayija insanu yuharriku albaba alebo min bin kalama mogodo ba ke kadala maktuguni فقلت من حاجة ألكن نجوني فقال عمر ابن الخطاب أكو عمر ابن الخطاب دلو فقلت لا إرسلك أكو علي ما أكو عمر ما أكدوني ما أنا مكنو ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كو أكوف علينا أنا تشيدما فسلمت عليه أيفولي بلا تشيدنكا بو نمفله تشيدم بناغو فرد كنو أبا موسى بن الدادلا mais sagito kana chide mabe foli bilaka chide ko mo fula naw be nayi nyogon fo ako hari ni iride donna ani nyogon che o kofe anana be aka sagi ka nyogon fo daraja badri ko ale karamo ke albani della kani o hadisa imbara alela ko ku to haramula ko ube dresudi ko wulila pie donna uni nyogon che dro ku sagira kabbe ko albani ye salamu bilaleka ale ya ka salamu na ko albani ko ibado munnanye salamu bileka a ko ikramu ken to do foni o fonyede ako ciden ko naye nyogon fo o ko fe afarala hari ni iride donnani nyogon ce na sagira kabbe aye nyogon fo ni ladabu ni ode puri kodo donc abu musa fule na ayeti foli bila ciden kan na tara parce que na ko foro de don iri be se ka bilo ni nyogonte na sagira kana abe ciden fo kurade akwale nana ayeti ciden fo fa qultu wa qultu haja umaru yastadinu ako ciden man nim fana umaru de abake ka jenyi ne ko yala ka dowa fa qala ijin lahu wa bashirhu bil jannati o ciden ko ma ko jenda ma kado ika nisonjani arjanna ika fay ko be do arjanna kuno fajitu umara akwale nana umara ma faqultu azinan wa yubashshiruka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati ako cidenye jendi ma koy kado alaka cidenye nisi akon ka fuye ki kibariya ko ibe do arjanna kuno fadagala fajalasa ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kufi an yasarihi abubakar fana donna nago foroyin kono umar ibn khattab donna nago foroyin kono ciden numala kolo yindala ale tara shige ciden numana summa o kofi afana wadala irjilehi fil birri afana ya ka shen fula jigi kolo yin kono summa rajaitu fajalasitu faqultu in yuridu allah bi fulana yuridu aqahu ghayra yati bihi ako awulila tara sigidala tuguna ewa ako ni alayi karasa ni alayi hera nyini naye hari bi aba musa hakili baka balima indela ni alayi hera nyini ni karasa ye alaka nana sisa ko ale ni fodoro ablebo min kalama faja insanu faharraka albaba mogodo nana ayedda lama faqultu man haja alakun ni jonye fagala usman ibn affan ako usman ibn affan de do faqultu ala irsilika ako ale ko ama akedoniye makono ijo inola wajitu nabi sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu ko ale nana cidema aye ciden kibariya
awa kunnin fana usmana da yede abake ka jenyini fa qala ijini lahu wa bashirhu bil jannati mal balwa tushibuhu ako jenda makado ika nisonja ko abedo arjanna kono me kafara balawu do ka balawu be na soro wolo fale balawu do be na le soro fa jitu fa qultu adkhulu wa yubashshiruka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannati ma balwa tushibuka ako cido nye jendi makika don ido cidon kon ki kibariya ko ibedo arjanna kono kon me kafara balawu do ka balawu be ni soro usmana ya alatta no arjanna doni ka balawu in fana ko wallahu almusta'an adduno balawu ye jumaye ewa minye qawariju ya faqali minke ya usmana faqali minke abdullah ibn saba ubafama ibn sauda abaye musofima de do abdullah ibn saba a ceyin to ye ode yahudiya de ceyinye yahudiya de do me aya yere ke silama de kado silama cela madina ciali kama pura be ciali ke silama ni nyon ce chogomi aya yere ke silama madina ya damina de na sigira yoro mi gere min na seba cela aba isaye katoka usmana korofo ka to ciya seba be ye mu'minu dafalende amma mo soro madina na yo ko su damina mo nyana seba be wuli ka toy abe mu'mini dafalende amma nye soro ala madina amma nye soro amma mo soro min ba faraka nin ko sugula awulila kata iraqi atale iraqi ani misra nunu abe baroke baro dawla abe usmana togocinya abe usmana lagosi akankan ninke amake akankan ninfo amake fo aye groupe do soro me musumana ka faga bagaw seba denkelen tula seba kelente usmana ka faga bagawla aye groupe do soro kawarjula unana madina unale madina utara usmana dala uye jamfande ke ukode kunu nana de kunu usmana ka nyogon kuma sagi de ke ko de be umu famu kunu nana ode famu nyini usmana fedroka kuma nyogonya chino uluma na ni fengure ode ya to sebo utara ni minye min ke sebo hakili tuntola ire ka fu be usmana faga sebo hakili tuntola sebo nyana unana kuma nyogonya dole la doro kana munakasa ke usmana ka kuma nyogonya subha munum bu bolo awo ni subha munum na fana ye kuma fo usmana ya be jabi usmana ya be jabi umaddo yoro sushro ayun ka kuma inde bi ka be jabi o tuma umaddo yoro soro jama kulun tun sagara no sagito bora madina de uko he anna na min kama amma foi ke nan tara nin chokola ha an kasal wo usagira kana kasigi usmana dala tuguni me sebo koni nyana dro hiwaru mana nyogon famu nyini de be usmana chesino ko werete wodi ato sebo muhamminai wa awati benna hiju wakati fanama aya soro cheba chama ube hijirola chama be hijirola mugo munun fana be madina u hakili tunte ko fitina bu u hakila janko usmana fagali ulu nana na famu nyini do de la no usmana che bo seba be tarada sufela la be hakili sigile ulu nyana noro nyogon famu nyini de be nunu no usmana che su kole doro usmana mu yere fana ka hakili la nyogon famu nyini de doro uni ko munun nana ne yu jabi kaba me su kora doro pannani kogo ye kado usmana ka sura ka sokono aka qur'ana ba shenka be kala ka kantige ya faga nin chogo de la ay suru sebo be sinogola ulu hakili tala ko nin ko sugubu hakili la o sebo mo chaman fana be hijiro la ko kera nin chogo de la ye usmana faga nin chogo la wo kiden fuleka isara ke katode ma ko abedo arjanna kono kafara balaw do ka balaw be nasoro usmana donne fa dagala
فوجد القف قد مليا عثمان دonna ya soro kolo inda o fara sigi yorote ciden be chamancela abubakar sigira kinila umaru sigira numanna sigi yoro werete kolo inda la ko bi senjigi fajalasan wijahahum min ash-shiq al-akhar kolo yufando usmana sigiraye kanyeshi abubakari ciden ni abubakar umaru kanyesuma ale tara sigi kolo yufando la yamfe donc kanyesu uma qala ash-shahid ibn musayyib shahid ibn musayyib ko tabina de do ako fa awwalituha quburahum ko aleye ukashigi chogo min fulani nyede aleye ninke uka kaburu chogo de do ko ka kaburu kera nin chogo de la mogoy sabainde donna amba aisha to kasokono chide ani abubakari donc ani umaru usmana donna bagiya ko aleye nin koroke uka kaburu chogo de dolo donc hadisa na nyini ye munye ibe bise ka mo ni sonjani lagara here abubakar fule kan ni sonjani arjanna ani umaru ani usmana ibn affan ani kairanna ni mo min ko ibe chide na abubakari ani umaru kubu faraka bo nyogonna ibe fili bere bala hadisa do nana ciden ko sallallahu alaihi wasallam kharajtu ana wa abubakari wa umaru wa daghalitu ana wa abubakari wa umaru wa kharajtu ana wa abubakari jitu ana wa abubakari wa umaru ودغلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر تيرين كوكو علينا نجيا كنو أنا أبو بكر أنا عمر كو علي بيدو كبرو كنو أنا أبو بكر أنا عمر كو أولو بيبو كبرو كنو فانا علي بيبو كبرو كنو أنا أبو بكر أنا عمر صلى الله عليه وسلم نيني على يري كلا تيجي دي كان نينشي سبا unyana moyara mogon fede uka kaburu fana be yoro kele de pour qiyama kene ka ni ciden be wuli abena qiyama kene ka ane abubakar no umaru bebe wuri yoro kele ne kana o bebe wuri yoro kele ne bo yoro kele ne kana qiyama kene ka akonne nana ni abubakar ani umaru ni donna ni abubakar ni umaru ni bora ni abubakar ni umaru dondola ka cide sallallahu alaihi wasallam ka to hudu kuluka cide abubakari umaru usman ibn affan ube hudu kuluinka kulu nyire yere la parce que ma ba damo de fulaka kulu nyire yere la cide ko hudu kulu ma ku kulu ako sabati alakan nabi nyuma do de bika ani cinya tigi ani shedu sufula isabati alakan nabi nyuma de bika ani cinya tigi ani shedu sufula nabi nyuma ye cide nyere cinya tigi ya abubakar sidire shedu sufula o ye umar ibn khattab ani usman ibn affan ani usman fa chogofo abdullah ibn sabah de yo fa umar ibn khattab ni nyo o fana faga o ye jondo de atumbe matigi de bolo matigi babila barala u ba fo abu luluwa ni mafila to la koni al majushi afana majushi ade abu lulu al majushi jondo de majushi de do silamata afana me akajewa matigi de ya nyini umaru fe ko ale ka jon silamate de na ba fe umaru ka bila kana madina ba ka barawke a umaru ko basitala umaru ye jenda mayanati o jonke o de tara umaru madondola umaru ye khalifare silama be nyemado awa ko ne ka matigi tile kono aye min bila neka ko ne ka barake kanano ye akachade umaru ko aye joli bilika jonko nya hakke ko umaru fana ko nim fana machaya fana de nim fana machaya de na be umaru hakilila akan matigi wele ka kuma fi akan no ya kale umaru yin kuma min fure kon nim machaya uri digira jonko ma ko umaru katilenya ye be sorofo ale ako umaru la ma akombena
binye do dila ye ka labbe ye ka ke nyuma ye ka dima ewa ko jonke fule ka lahiru tanyere ja tara murusugu do dila ko kinjari ataro murusugu kata dila ka uba fo cogomi ka posone fo kala fana fajiri umaru nale abe sallini jamaye aye kabaru fili doro ja aya sorolu ka misiri lampante dibide do ja jonke intara almami kanka joyoro mere ja tara miru dibilay umaru ye kabaru fili doro aya sogo umaru binna seba to yere mabwa kala munum be kofe ulu ya do ko umaru te cogormi tumami ye abdurrahman ibn auf kamme abaki kasallinu ye umaru binna yoromi abdurrahman ibn auf de temena kasalli dafani mogo ye ka surunya kasalli keni mogo ye ka surunya bo wulila sa ko be jonkay mina tinjari min tumba dafula de ro aya tate wa be mogo so aya nate wa be mogo so aye mogo tani sabade so mogo hakke do yere sara seba do sara me tumami aya do ko ute desha law ba fi kana mina do de ye ewa birifini berebele rata ko filaka ko meleke alate ayere ya do sisa atenya ubeni mina nu yumina fana min bala bado ayere ya yere faga donc uye umaru sogolenta una tara ka sokono uye nono dama nono borani awa sogolin woye je pe yoro seba yere ya do kafo ko sugu min fulen ni nyaka bonni naka kele umar ibn khattab sogorani chogodela ayen nyinin kalike foro akwa de abdullahi ma akwa ye segeli ke foro jonyen faga ayen faga ko minna no do na ya soro jurumude de sanin ka sanka ala delinka tubi katalama uya sege ko ayi abu luluna ta majushi wude faga ata amru ko alhamdulillah rabbil alamin ni alama ni junubu da silamaka be alatanu ni ne ka faga baga ne ka faga ni sababu mabo silamala nin ka fagali junubu be da silamaka no make alhamdulillah ay Allah tanu umaru fana sogolen to ratin balmu me ka umaru dalen to te bebena abe umaru tanu ay joyoro munun ke silamala ba tanu kamalen do nana ka umaru tanu ka tanu kamalen boto umaru dale jolila aya nyeta ka lajete kamalen ka finite melembe alikaba kurufurala ajiginendo akwai kamalen ngale kwa kana uye kamalen wala ko irfa izaraka fa inna atiha li rabbika wa anqa li sawbika akwai ka fini kurota ika bilay kale kaba kurufura kofe ode alanya siranye katitigi alama ode sene ka fini nyere balma wayenni ni an kambe nunun waju ko junubu da haramulendo ko nin ko fituna an kateme nunun ka sankabe ka umaru sogolen to jolila ni saya ni fembe nyogona abado nimbe junubu de la ni kana tate alaka wajibi min din ka tanke ni ma waju ma bila sira ku ka wele kasoro che nana ka tanu de kama jamu de kabo akoy ka fini korota ode alanya siranyai itigi alafe ode seneyai kata fini nyerema balmu okofe umarul khattabi khalifa sigin togo akofe akonni ale fatura akonni aba uberata bun jarahi tumbe balola ko ale bode ke khalifai parce que cide nyere yo otanu mais umaru o fatura umaru nye bo umaru ko akon mo woro min tora cide nye mo munun ni sonja ku be do arjanna kono o toye woro de ale kofe minye khalifa ya ale kofe ale ya khalifa mo woro kata siginu benna mo minna kwa ke kalifai o mo woro ulu de tarabbe usmana kwa ke kalifai donc umaru ko adenka abdullah ma akota aisha tufe ko mi hammi benna katema bekade ciden kerefela kaburula o de hammi benna ta aisha tufe ikanyi ni kai kana fo amirul mu'minin de neta al mu'minin tuguni ika fo umaru
abdullah umar bin khattab abdullah amirul mu'minin ante mu'minu nyema tuguni ta ikana amirul mu'minin fo ani fana ni amirul mu'minin fora tusu aisha tu ba jate nsilamo kan nyema do rame daga kakuta kana amir ya fo yede ko umar bin khattab ba nyini fe yala ika sokono da yoro kele min tora ye ciden kere felambo sorwa ikin sudo ye warnin sara abdullah ibn umar taala ya soran bay setu yere ba ka sokono be kasila doro umaru fatuli umaru sogole min fulani ne ayan ba setu sura be kasila aye salamu bilaka aye komba setu ma akon fa umar ibn khattab do kon kana nyini fe dayiro min be ka sokono ciden kere fela bo sorwa bo amba setu ko ni dayiro netunya suganti anyere de me bi mbe umaru suganti anyere kanaye ta ko abaye abdullahi taala subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk